Dr. Ivan Müller, ili John, kako smo ga svi zvali, rodio se je pred 100 leti u Velikom Borištovu, u Šturinom stanu. Njegovi roditelji su se vrijada po njegove rođenju su se vrijada odvezli i prošli djelat Bijač, a njega i njegovoga brata, ki je bil malo mlaj, su odgojili stara majka. Tako je bil prva leta u Velikom Borištovu. A mi smo se ne htjeli reći, onda mi je bil pupak zakopan, kad je Senek se rado vratio u Borištov. Kad su počele više škole, se je odselio s roditelji Bijač. On je išao u Fichtnergasse, to je u 13. kvartalu, u gimnaziju. Onda je malo prije završio, kod je bilo babuje čas i morao pojeti babuje. Ljudi pokidob da je bio tako velik i tanak, su mu dali ime John. Spominja se njegova udovica, gospa Dušenka, da je tio kod mlad junak pazit na divičice. To su tili tako u konjega bit, kje su mu tili roditelji ti divičicu povjerit kad su se morali vozit od Bijača vlakom u Srednje Gradišće do Haračuna, a onda pak su išli piše Mali Borištov, Veliki Borištov, kada su bile doma. Interesantno, i ja se dobro spominjam od tih časov, kad je po boju nam bilo prepovidano se voziti, mi smo se železnicom vozili, prek Šaprana, a onda se je se zaprlo, ni se smilo van, oži oblak se ni smil odprit Šaprane ali pak u Gradišću, onda opet to je bio tako koridor. Vrijeda po boju, kad je došao domom, se je počeo študirati pravo. Jur u gimnazijalnoj dobi, onda se je s Bečanskimi Hrvati sprijateljuju. I kad su ti ljudi skupa duet, ili pred Mihajlovom crkvom, ili pred Petruovom crkvom. Onda je on prodavao hrvatske novine koje je povedao. Angažirao se je i študenti, tako da je imao u onda v študentskoj dobi je imao dobre kontakte ljudjem. I tako je on bio prvi predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba, ki pravoda už onda ni bil v Švindkase, kot je danas. Po študijumu je došao u Gradišće. Prvo je bil namješten u Nijuzlu, a onda ga je zvao njegov ujča, also ujac, dr. Lovre Karalj, k njemu kod sekretara, i to je bilo 52. lijata. Ostao je onda par lijat, dokle je pak se namjestil u Bevaku, to je električno poduzeće, kada je bio direktor, jedan od tih direktorov, kako se je to osnovalo. John je bio jako društven, on je poznao ljude, on si je zamjerkao ljude, on je jako rado z ljudi htio kontakt imat. A to mu je pak i kasnije pomoglo. On je posljednji lijeti svojega života
skoro uslipio, ali on je poznao ljude, on je htio hodit, on se htio z ljudi pominat. I politiki, kada je bio 2 periode, i onda je htio z ljudi se jako rado pominat, pogledat kada im zna pomoći. Od sebe razumljivo da je i bio angažiran u Hrvatskom kulturnom društvu, tako je 55. leta bio jedan od mjerodavnih ki su onda načinili ta memorandum, napisali ta memorandum 55. leta, to je po državnom ugovoru da bi i vladi, zemaljskoj vladi i državnoj vladi i svim ki su potpisali, svim državam ki su potpisali naš državni ugovor, naše prošnje gradišćanskih Hrvatov, pravo da iskoordinirali su to skupa z Slovenci, čije želje mi kod manjina imamo. Bio je John fantastičan govorač. Znao je oduševit ljude i dobro se spominjam kad je on diskutirao onda još s protivniki, osobite s Robakom, pokojnim, da su onda diskutirali one dva. Dobro se spominjam na tu priredbu, na tu diskusiju. Kot sam rekla, je bio društven čovjek. Mnoge sjednice, kje je htio održat onda kao predsjednik Hrvatskog kulturnog društva, bio je 14 let predsjednik Hrvatskog kulturnog društva od 74. do 88. leta. Po mnogi ovih sjednica htio je dojet pak domom. Gospa Dušenka mi je povedala da je htio pak vanoći s cijelom šrijedom ljudi dojet, a jedan moj prijatelj iz organizacije Federalistične unije europskih narodnosti, Heinrich, mi je povedal, da su po jednoj sjednici opet bili kod Johna, a onda on povedal, und dann kam die schöne Frau. O što po mnogi lijeti se toga rado spominje. John je bio je prijatelj moga oca i htio je 2 puta valijati dojet k nam. Onda su htjeli skupa se pominat, a ispominjam se i jačit. To je rado djelo. Onda se spominjam da je rekao, otac je bio to nekoliko dan pred njegove smrti, ali on niš zase ni znao. Ali John mu paveli, Alfons, hodit ćemo si tu buelištovsku jačku. To mu je bilo lipo da je on med ljudi i da zna za ljudića djelat. Ne samo na kulturnom polju, nego je bio strastven nogometaš. Da je osnovao nogometni klub ovdje i u Beču Hrvate da ljude skupa spoje. I da s Hrvati bude skupa. Mnogo puti sam htjela vidjeti kad je htio celji na svodišće da su ljudi oko njega bili. On si je htio glase zamjerkat i ako je već ni poznao. Da ni već vidio, tako moram reći. Gospa Dušenka mi je rekla da mu je morala svaki dan novine štat.
2 ure, kad televiziju vedni vidio, a i vozit su se tili Bijač, kad su došli ta uvan metro, onda ga je tila morat peljat da se on bude putil. Tako da svoju pamet i sećaje mogao da to obdrži i da to bude mogao si dalje zapamtiti. Kratko, pred njegovom smrćom, bio je u bolnici, sam ga išla pogledat i ne bi bila mislila da će s 82 milijati umrit željezni v bolnici, kar nisam mislila da je tako. Ali Bog je tako uredio. Bio je, kot sam rekla, fantastičan argumentator i nam sin će biti na spomenak, ča je sega inicirao i ča je mogao udjelat. A na duši mu je najveć ležalo da bi mogao gledat za hrvatska sela, za nas gradišćanske Hrvate. Pa sigurno imao je čuda kontaktov, ne smijemo zabiti, Hrvatskoj kroz FUEF, drugim manjinskim organizacijama. Nam će ostati u spominku.